ibyapa byo ku muhanda gizwe n'amoko 5. Ibyapa biburira byo tambuka mbere ibuza n'ibiteka n'ibiranga. Reka ngusobanure ibyapa biburira. Ibyapa byo ku muhanda biburira cyangwa se ibyapa twakita ngo ni danger road signs. Icyapa cya mbere kiragira kiti ni ikorosi rikatira ibumoso. Ubwo ni A1 A. A1 B ikorosi rikatira iburyo. A1 C amakorosi akurikirana iribanza ibumoso. Cyo kwita ngo ni uruhererekane rw'amakorosi iribanza ibumoso. A1 D uruhererekane rw'amakorosi iribanza iburyo. A2 ni akamanuko gashobora guteza ibyago. A3 akazamuka gashobora guteza ibyago. A4 umuhanda ufunganye imbere. A4 B umuhanda ufunganye imbere Uganda gasatira ibumoso. A4 C umuhanda ufunganye imbere Uganda gasatira iburyo. A5 no guhingukira ku mwaro cyangwa ku cyambu. A6 umuhanda utaringaniye neza. A7 bisobanura kari ubunyerere. A8 utubuye dutorukira mu muhanda. 9 amabuye ahanuka mu muhanda. 10 ni inzira y'abanyamaguru. Nano 11 bisobanura kari ikigo cy'abana cyangwa se ikigo cy'ishuri cyangwa abana. 12 biraza avuga ngo ni akayira k'amagare. 13 akayira k'amatungo. 14 akayira k'inyamaswa. 15 imirimo ikorerwa mu muhanda. 16 ibimenyetso bimurika. 17 ni ikibuga cy'indege. 18 umuyaga uhuha werekeza intambike. 19 umuhanda bisikanirwamo. Menya amateka ku muhanda kandi yosobanukirwe.